Santia Atui Nana Beng and in a chitafo and Omodi Omani Achimo Nkoranza Bredi Nana Kwaadjei Group Bredi Yam from a free anchor. SuroWiase no biswa o hweno SuroWiase TV one SuroWiase anachese unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa okopo so hayo mu ensemu nyina no mesero se obefa ye number no bebi a wo bia na ebeba ne no ba betwetwe enkomo ayefo se ne woni guso a ohwe na ye Bredi Festival na mu ene ye wona ho ene na Nana Beng ene na chi taifo ede omani achiremu ase na guso a ohwe no omo cars ene apark no na chese ha ampaya ebeja ebeye butubutu ebeye bomfrete yesra se obekosa mu ani ede achi na de bekoso ha bia no nipa dodo no ana comfort dodo na ebeba no we say ye do videos ni na ede be ma obi performance obi perform no ye be ebe ma on se do ni bisa wo na Nana Beng ni na taifo ende esi form gidigidi bibia wo ho na na be ka fa fashion no ho no ye be ni na eba be dam Nana one that's it. Oh, I think I feel. I'm from the man. Yenya yepe. Na de nyokani. Na ba sei de na abaye bedo. But mo muni wa chia so omo ye ma. Enti na sisi mo kwa chia na. Okay. Yate. Enti ya hwe de wachi. Wanchia na de amamre ne amane de ye nto nchene. Enti ye de wachi eja ye no kwa chia na nanu. Dumono. Ena bear me say obe you so bear me. Santia Atui Nana Beng and in a chitafo and Omodi Omani Achiremu Nkoranza Bredi Nana Kwaadjei Group Bredi Yam from a free anchor. Send when you saw our channel. Amamre amanena and I guswa when you saw our channel. If any life at the ablemo SuroWiase TV so the best also do consume when edi amamre ni amani echi e wo Nkoranza Bredi
Ofo bi enim ni bia ye de no ho ensem ebebro na so otumi enya bi na wahwe. I have one not to say Nana Beng. Nana Beng ene nechitafo ena ego man na chesa mamre ne amade bi e koso ntino ye mo mopose kakra se ne be ya mamre ne nyina ebe wie ansa na omotumi awre ma ba bechia se ne oni gusa o na fi na mamre no ko eje amamre ne nyina ye wie Nana Beng ene ne sonfo ene ye ne kwala otito makomo no na edo mani achirima omochia empenifo se na ocean
ma mudina edimu bisa so na ma ne ma me ne na ne nuanom edira so edimu bi se no enu guso a o hye no First one is Nana Kwaadjei. Kwaadjei okofeti amfama bayo okọ de page no konfa osi na nem Nana Kwaadjei wetimi akasa so ono na second so na third ono ene wani guso a o hwe na sisi prempren mu no amamne na amane no waye fana ewi by ready die no makwa akotonsa edidi ewi sanso ena omahia mu ewo ahemfie Kwaadjei Nana Kwaadjei sino ho na mamrene anasa hoho mo beba no ho ne yegemo etina ebisa mo amane anasa ebisa mo kanso se na wo mu so a wo hwe na Nana Beng mo ba na chese mpelifo atina se ye ba bibisa wo mo kanso mo ni enkoso endi echiwe for some when we saw her, a mamma and a money de yen to entrain, Sino, Osha, a penifo, Ebisa, a Nana Beng, a panso, our Mukuta, almost Sakasapreco. I don't know, say it's from a Pecasapreconsi, and I'm Leka Saprecum Bisa, Mokan, Sonedia, into mention, no son, you be a between penifo, they be so more mamma and money mono, say a Bredi, a time from a penty, and there's somebody who Bisa Quanswa, and so near to me ever.
Ensana 18th January ensana ye ne bebusa Nana Beng mo kwan so no me hu se omansa anje e ma akwakodina Nana Beng mo ho eno nso ne bebusa ho asam kakra de ehu wa ha bia ne bebusa mu asem de ehu wa ha bia se omanfa ensano ansa ko back no ye bebusa ho asem Kwaadjei Kwaadjei tiam from city so no oboni din no ene na tiam from kan ho no tiam from akidnya no ho wa woso no ho na obusa wo hwe na Kwaadjei ko fa tiam from abai no wuye no de din na ade no ono etiaba ajene jot It's yaki. Tiam from Abaya, and the Yatutun, Bredi Bebre, and Salty Naja, ya, that's a tiam from Ma, Comfort of Anabaya, one and the Bredi Nkoranza
To me, afa edi amount. SuroWiase no do so a o hwe no. You have rock. Let's go. I am get the look.
na chese Bredi Nkoranza baby e dey from my free no any dey ni ajomo na do me a o fi agogo obi blue na so pemu e na bedo ye Nkoranza wu o fi baby ani abo frame e dey aba be sire mo anti se no dugu so o he na obia e je ne bo bre se na o no en je na ma me be ko se bisa e ye kwan so ni na no ye dey beda mo not just a Nkoranza wu e na akwodin tia ewie an oba abesa nana no amamre amanie e na ye dey e da na di e mamu Nkoranza wu en we lu bisa o hia no nse e ba mamre amanie mu na omodi titi mai ye pa sa so na asa sa o ya de ti mai na obesa ne Nkoranza wu baby ni abo so ko so o hia What's you dine away? Open so board dinosaur, open roofing tiles, papa. Now they are board dinosaur, they are jack. Hey, baby, back open and make come for the amount. And one is say Marful Ventures. Say Marful Ventures, ya kwako for stone coated metal roofing tiles. Papa, ne board platform, at your pro. Jack, your crow from adjacent a prime cars. BB, I'll bet to me a free 0244 8703 01.